I pozdrav svima ljudi, ovdje i danas snimamo novi klip. Danas snimamo klip kako da kako da dobijete neki item besplatno sa Gearbesta ili da dobijete sponzora možda, ne znam. Onda idete My Favorites, kliknete ovdje, logujete se, onda ovdje napravite, malo uredite account, znate, add profile i onda tu stavite vašu sliku i to promijenite ime i eto. Ništa sad. Onda scrollate skroz dole, idete make money. Kliknete make money. Onda free gift cards. I onda ovako ovo je isto napravio jedan čovjek ili nemam pojma kogod da je, ali eto, odlično. Evo ovako. Ovdje stavite sada link od vašeg videa. Ja ću staviti kasnije ne znam da snima. Ja ću kasnije staviti link od ovoga videa, od ovog kojeg sad radim. Znači, od ovoga videa kad ga uploadiram, stavit ću ovdje review URL. Znači, to je to. Evo vidite, sada odete na vaš kanal i kada izbacite taj video, pisat će vam URL ovdje i kopirate tu, neću ništa staviti, the Gearbest product URL, to kopirate, znači šta hoćete. Ja hoću ovo, kopirate, ovdje idete kopi i onda ovdje pastujete, možete i Ctrl+V, tako da nije problem. Znači ovo order number, koliko želite da vam pošalju, samo jedan ja želim, zato jer mi ne treba više, šta će mi. Znači vaše ime, znači vaše pravo ime, nemojte da stavljate neka fake imena, zato jer mogu vam ne poslati vaš taj nešto što vi želite. Stavite, ja neću ništa sada ovdje staviti ću ove 4 tačke i ovo Gearbest username, to nađete ovdje. Idete na vaš account, to nađete ovdje, to vam piše ovdje. Znači sada ću ja da napišem da i ovdje vašu email adresu. Notes details, ovo ako želite nešto to da kažete koja vam je adresa kuće u kojoj državi živite i to, a ovo vam je znači na UI, to vam je ovaj validation code. Znači onda idete submit i poslat će vam na mail da li ste dobili taj item ili niste dobili item. Znači eto, da li ste ga dobili, tako da eto, znači ljudi eto. Hvala na gledanju ljudi, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!